Lord. Good morning. Good morning, everyone. So for pelo Yesu Keriso, lo tato lima, lo tato faola, leo mawhai o na tato mafuta, o tato whafoia tu pele I inga I lea tua, I lea so sa, mawai e tatoa, manoa tato te mafuta ai. So praise the Lord that we have an opportunity to come together and we gather together as a brethren, as believers, and this is the most important time that we've given thanks, that we've given praise, but this is an opportunity where we get to hear the Lord speak to us through His Word. O Faitaulaga maile tua e ala I lana upu. Tato sauni e whaalongolongo le netai au, tato I fuhu matatalo, I na tato whaalongolongo le fionga paia le tua. Let us pray. Whaftaitele lava lo mātou atua le netai au, lo lofa malo wanga le lei, mo mātou tue mawai le nia manoa, lau whaamalo longa, I tamā, tina, uso matu whawhine, le ngata I leo whana witi, ma sosietasi o lo umawa le avanoa e whaalongolongo mai ai, I le netai au I la upu, mātou atua le upu lea mātou te malolosi ai, pe ona whai maila o upu le Eperu whasu malua, o le awhionga a Iova, o le awhionga o lo ola, ma o lo o matua na lue foi, ma mātou atua o le mafua anga lea mātou te wa ai, le suina I te tono o mātou lava o langa, a wā o lo ai ina pe mātou I lau upu moni. So tamā, amataina foi le ngaruenga a lau au auna I le neitai au, tuina tuai at oe, lo mātou atua le nenga luenga se ia whaai I wina a ia te tala o mātou loto, mātou te whaanongolongo au e whetalai e alai lau upu le neitai au ona o Yesu. Amen. Amen. Praise the Lord. Le tai au le nei whamon o le a sue mea tātou tusi I le Eperu a lona mta pue valu. The 8th chapter of the book of Hebrews, we begin a new book, a new chapter this morning. So Eperu a lona mta pue valu. If you whaangaina ia le whaipu mua se ia whaangata mai le whaipue lima. The first verse up until verse 5 is where we will be looking at today. Mawalau tusi whaamole o le a tatou whaitawina le whaipu ia lima. Tā koe walu, whaipu mua, whaangata mai le whaipu e lima. Maua whasa moa I ona tātou whaitau whatasi mai lea whamole ia. O le ano le nei o mea o lo tautala I nei. Wa iai tātou le whaitaulaga sili e whapena. O le ua nofo I le tu tamatau le nofo ali I o le sisi ese o I le rangi. O le au auna I le mea paia. Ma le whale whatafa I moni. Sa whatuina e le li, a e le o tangata. A wā ua tōwhia whaitaulaga sili uma ina ia whaitaulaga I mea arofa tataulanga. O le mea lea e awai ina ia iai foi le nei whaitaulaga sili o se mea e whaitaulaga. A wā awhai ana iai o ia I le rangi. O ua le whai o ia ma whaitaulaga. A wā o loro iai whaitaulaga o e whaitaulaga I mea arofa e tusa manu tula fono. O e au auna I le mea whaawao, ma le ata o mea whaalelangi. E ona o au ina o mose le atua. I nā a whai a le whale whita whai. A wā na whetalai mai o ia, ia oe, nei e le whaia mea umalava. E o le whaatusa sa whaali atu ia te oe I le maunga. I'm going to read verses 8, 1 through to 5. Let us read together. Now this is the main point of the things we are saying. We have such a high priest who is seated at the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord erected and not man. For every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices. Therefore it is necessary that this one also have something to offer. For if he were on earth, he would not be a priest, since there are priests who offer the gifts according to the law, who serve the copy and shadow of the heavenly things,
as Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle. For he said, see that you make all things according to the pattern shown you on the mountain. O le mataupu te fiatala noa I le taole nei e whaawawina I le mataupu e fitu. Peo na tatou whaawawina I nei vai aso wa mawai. Whaapelo na whaautuina. O le faitaulaga sili o le feagaiga e faavavau. Lea la o tatou malama I le faitaulaga sili o Yesu Keriso. I le mataupu e fitu na tatou waaiai e winga le faitaulaga sili o Yesu. E winga whaatasi ma meki sa teko. Ai le winga o ia I le faitaulanga a Arona Masalevi. That we've been learning over the last few weeks that in chapter 7 that Jesus Christ is the superior priest in the order of Melchizedek. Not in the order of Aaron, not in the order of the Levites. They are from the old covenant. Remembering, again, the author, the Holy Spirit, the author of the book of Hebrews is writing to a Jewish audience. And he's trying to convey that message that the old covenant, the old system, the old ways have come to an end. Let us look at the superior priest, who is Jesus Christ. Lewa mai e wina whaatasi o ia ma meki sa teko. Whamaina mata koe fitu o le ata meki sa teko o Yesu Keriso. Whape whea o ia o le tupu ma le faitaulanga. O meki sa teko whamaina tō fia e le atua e whai ma faitaulanga a le atua. Whapena fo Yesu Keriso o ia o le faitaulanga o le atua. Na tō fia e le atua e whai ma faitaulanga e le ngata mō iutaia ai mō le lalolangi atoa. Whamai fo I o meki sa teko le tupu o le ami o tonu, mai o le tupu fo I o ia o Salema. Le ale winga o upu Salema o le file mu. O le ata o Yesu Keriso, o ia o le tupu o le ami o tonu, mai o ia o le tupu o le file mu. Whamai e leise tupu anga o meki sa teko, e leise tupunga. Whapena fo Yesu Keriso, o ia o le faitaulanga sili e faavavau. E leise na amatanga, le aiso na ngataanga. O le sili ese le na o Yesu Keriso. Sa le mawhainga e le whengainga tuwai, o na whaalata lata I tātou I le atua, aisea, sa iaile I e pui. Na vāai le tangata ma le atua sili ese. A o Yesu Keriso, ina ua maliu Yesu, o na sairua ina I lea le I e pui, wa maua I e I tātou lea, le havanoa. Tātou te a, whaalata tuwai I le atua. Lea la o tātou iai I le tai au le nei. E e fwoi vaenga na tātou mata I le matau koe fitu. E winga ia Yesu Keriso. O ia o le faitaulanga sili ese. Whamai e winga ese lana faitaulanga. So e winga ese lana faitaulanga mai Salevi, mai Arona. O le si vaenga tātou te vaia fwoi. Whamai o le faitaulanga lea. O le faitaulanga sa iai le tautonga. Mana tuwhoi bai aso na te anei. Le ai ma seisi faitaulanga o Salevi ma Arona na tuina atu vai e liova le atua le tautonga. Ai o tātou I loa mai le salamo se lau se fulu fai koe wha e iai le tautonga na whaia liova I le faitaulanga sili lea o le whaavalo anga o Yesu Keriso le Mesia. Le si fwoi vai na tātou mata ai I le mataakuna e fitu fai koe sfulu ma leono wha mai e o le faitaulanga lea, whamai o le ele o se tula fono se poloa inga wha le tino ua whaiai o ia, a o le mana o le ola le uma. O le simalo si anga le na o le sili ese o Yesu Keriso o ia o le faitaulanga, whamai a ele o le wha le tino, ele o le tula fono. Ai o lea, whamai o le mana o le ola le uma. Le si fui vaenga na tātou ba ai fwoi e winga pe whaatatau ia Yesu Keriso, whamai e tū mau o ia e faavavau. Lena tātou mata I whai kule luasuma lima a, whamai o mea lea ma whai ai te ia o na whaola pe alaba I e whaalata atu I le atua, ona o ia awaea o lo soifua pea ia e whautua mo I tātou. So o whaitaulanga umalava sa Levi, whaitaulanga umalava sa Arona, e oti I lātou, e umalava I le oti.
le tama whaile tu stala, Utaia, e uma lava faitaulanga I le oti, ai iai le faitaulanga e winga e se mai, e winga whaatasi o ia, ma meki sa teko, e faavavau lana faitaulanga. Ma le vaenga muli na tātou matamatai, le vai asone na te anei, whamaia, e pa ia e le ai ma se anga sala. Praise the Lord. Le faitaulanga lea, e pa ia e le ai se anga sala. We've been looking at chapter 7 with regards to the superior priesthood that Jesus has. And throughout the whole book of the whole chapter 7, we saw the teaching around Melchizedek. That Melchizedek was a type of Jesus, and Jesus was the fulfillment, was the antitype of Melchizedek. Why? Melchizedek was both king and priest. Melchizedek was the king of peace and righteousness, and that's Jesus Christ. Praise the Lord. All of the priesthood, they were only priests. They could never be royalty. Jesus Christ was both royal and priesthood. And he was the king of righteousness and the king of peace. Like Melchizedek, he was a forever priesthood. And we also learned at the end of chapter 7 that we now have access to God the Father because of Jesus Christ. That he is, in verse 7, chapter 7, verse 16, we see that Jesus is a priesthood because of a power of an endless life. Amen. Praise the Lord. That's the priesthood that the author is trying to convey to the Jewish audience. The priesthood system of the old system is coming to an end. Let us look towards Jesus Christ, the superior priest, because he is a priest that will never die. He is a forever priest. And that's what we're learning about today, that Jesus Christ is a high priest of a forever covenant. That's why he's a better priest. Amen? Amen. We also learned last week that he was the only priest that was given an oath. Unlike the priesthood, they were never given an oath by Jehovah, Lord God. Only Jesus Christ. We see that in Psalms 110, verse 4. He continues forever. And then we finished with the fact that he is sinless and holy. We see that in verse 27. Who does not need daily as those priests to offer up sacrifices for his own sins and then for the people's. For this he did once for all when he offered up himself. Sorry, verse 26 says, for such a high priest was fitting, for who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and has become higher than the heavens. So we've been learning a lot. We've been taking in a lot about this priest, the superior priesthood of Jesus Christ. So there were tatou awina I tatou I le sili ese o le faitaulanga, le winga ese o le faitaulanga sili o Yesu Keriso. E bea foi lama moli mau I lo loto I le tai au le nei a. O le tangata whaalongo, e le ngata I tangata Utaia, ai whapena fo I tatou a. E tu ua le olanga tuwai a. Mana tua leo langa, ai mi se lava leo langa le Samoa. E nau lava le Samoa ina whaia ni ngaluwenga. E lata I le atua. Be whaia ni ngaluwenga. E whaaolai na airo na nganga. Be whaia foi ni ngaluwenga. Tali tonunga le Samoa. A le lei, tama le lei, teine le lei. E maua le avanoa alwa I le langi. Au le moli maua le fionga pa ia le atua. Au noa ma le whaatua tua I le faitaulanga sili lea. Ele sao I tātou I le ola e faavavau. Praise the Lord. So o le whiau fo I mō tātou I le vai taimi le nei a. Ele ngata mō tangata Utaia, ai mō tātou fo I le whiau. Ina ia tātou I loa, wa mawai atu le whenenga tuwai. Wa mawai atu le mea tuwai. Wa mawai atu fo I lo tātou soifuanga tuwai. Ai a tātou tuu, la tātou whaatua tua ia Yesu Keriso. Pe tuli matai le faitaulanga sili o Yesu Keriso. O I nā tātou tewa ai le suinga o tātou wōranga. Praise the Lord. So e tolu ni manatu o te whia mata I whai upui e lima na tātou ba ai I le tai au le nei. O le manatu mua, tātou te maua I le amatanga lava o le whai upu mua. Wha mai le tusitala, pe whai mai upo le ngana pa ia, o le a ano le nei o mea o lo o tautala ai nei. O le a ano le nei o mea o lo o tautala ai nei.
the first part of our sermon today is the main point. Because that's what he stresses in that first line of the first verse. The writer of the Hebrews says, now this is the main point of the things we are saying. Lona wina, o le ano o mea malaba lea o lo tautala, e tu stala ma le ananga pa ia, talu mai le whaipu mataupu mua le Eperu. Lea wa taunu mai le mataupu e valu. O le ano ato lana tustusinga, o le mea moni ma le whaamaoni, o Yesu Keriso, o ia o le Faitaulaga sili. O Yesu Keriso, o ia o le Faitaulaga sili, ua sili pe sui iai le mea tuwai. This is the main point, that Jesus Christ is the superior priesthood, and he will replace the old priesthood. He will replace the old system. Mama mai, so o le vaenga mua tātou te whia tala noai, ona, wha mai le whaipuna e whā, ma le whaipu e lima, e te pā e lalo e whaipu e whā, ma le whaipu e lima. Wha mai a wāolo o iai whaitaulanga o e whaitaulanga I mea alofa e tusa ma le tūla whono, o e o au auna I le mea whaaha o wao, ma le ata o mea whaalerani. Lona winga, o whaitaulanga u malava whaalevi, o sauninga u malava a iutaia, o ata ma mea whaaha o wao, o lea, o mea moni lai I le lani. So lea lai tala noa, mai le tusi tala le tai au le nei, o le ano le nei o le mea moni, o Yesu, o ia o le mea moni. O whaina taulanga whaalevi, o sauninga iutaia, o mea umalava nā, o le ata ma le mea whaa o ao, o mea whaalerani. So lea lai tusi mai ai le ananga pa ia le au whaalongo longo, ma le vaenga leo lo whaitawina le tusi tala, le tusi tala lea Eperu. O sauninga malava lea lo whenga iai tātou I whainga taulanga I povi, ma tino manu, ma oti, o le malu o lo iai Jerusalema, o le mea moni, o le ata mea na o ata mea na, o mea whaa o ao, mea malava na, o sauninga whaa levi, o sauninga sa levi, o sauninga whaitaulanga atali o Arona, o mea malava na, lefa mai whaipuelima, o mea whaa o ao, ma le ata o mea whaalelana. So the main point here, we see in verse 4 and verse 5, since there are priests who offer the gifts according to the law. So the Jews knew exactly, okay, then the priesthood are the ones that offer the sacrifices on behalf of the people. But then it says in verse 5, they offer the gifts according to the law, who serve the copy and shadow of the heavenly things. The Holy Spirit and the author of the book is trying to convey to the Jewish people all of the old system, all of the sacrifices, all of the priesthood, all of the things that happened in the temple are only a copy and only a shadow of what? Of heavenly things. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. That God had instilled and ordered Moses to put together the law, that they serve God and the holiness of God through the priesthood system, but the priesthood system was only a copy and a shadow of the true things in heaven. Praise the Lord. Atato mata foila. Ai tilo I fole e soto na e luas puma leono, male e soto e luas puma le fitu. Fole e soto le tato te mawaile fale feta fa. Lea na fa atonuina e le atua mose ina ia fausia le fale feta fa. So sue anelo tu sina le soto e luas puma leono. Ma le e soto e luas pulu ma le fitu. Tauwhi mai e lo tusi. A le ata ma whai ina ia wha amatala tala ina atu le whale whetā whai. Mana tua o lo tala noa e Eperu I le ata ma le mea wha o au. A o le mea moni o ai o Yesu Keriso ma mea wha le lani. So we are looking at the copy and the shadow, which is found in Exodus 26 and 27, where the Lord Jehovah God told Moses and gave Moses a pattern. So, o le whale whetā whai e au whiai vaenga e tolu. Vaenga mua o le loto a o le malu. Be o le vaenga mua lea o le whale whetā whai. O le vaenga lona lua o le whale whetā whai, o le mea e paia.
Ma le vaenga lona tolu o le fale whetawhai, o le mea e sili o na paia. So tolu vaenga o le fale whetawhai, na whaatonuina le atua e mose, leo o tatou mau le tatou tusi whaitau tai au le nei, awa o ina le tusia e soto, o lo iai le fale whetawhai, tolu o na vaenga tāua a, o le lotoa, o le malumalu, lua o le mea paia, malona tolu o le mea sili o na paia. Amen. Amen. A vaenga lava ia, i to tonu o le mea sili o na paia, o i nā o lo iai le ato la au a iova le atua. Le ato la au o le feagaiga e faavavau. Le ato la au o lo iai le nofoa o le alofa tunoa. Tawaina ia watu ai lo manatu ma lo mawhauwhau. Pe o vaenga lava ia na whaatonuina ia le atua, ia mose lana au auna. Lea o lo o olai, tangata iutaia, i lea tausanga, ma lea tausanga, lea tupulanga, ma lea tupulanga. O mai i le vaitaini, o le tusitala e Eperu. Lea lava o olai tangata iutaia. O faitaulaga fo'i, su e ane lau tusi i le Levitiko. A o fo'i la ia le tangata iutaia i le aso, po le taulanga whaatonuina. Mana tua lo tama whaita atau ina ia mana malama. I mea lava ua whaatonuina ia le atua ona tangata. Levitiko a lona mata upu e se fulu ma le ono. Whaiukwe se fulu ma le tolu. Ma le whaiukwe se fulu ma le wha. Lea la ua tatou mai tau mai. E tolu vaenga o le whale whatawhai. Lotoa o le malumalu. O le mea paia. Ma le vaenga lona tolu o le mea sili o na paia. With the temple or the tabernacle of God, the sanctuary of God that was given to Moses, there were three main parts of the tabernacle. The first was the outer court of the tabernacle. Second was the holy place. And the third part of the tabernacle was the most holy place, or the Holy of Holies. That third part was sitting behind the veil, and inside the Holy of Holies was the Ark of Covenant. The Ark of Covenant was also the mercy seat of Jehovah God. Tatou whaitauina le Levitiko na sefulu ma le ono, whaipo se fulu ma le tolu ma le whaipo se fulu ma le wha. A maua no tusi whamon tatou whaitau ia. Na tutuina tufo ine mea manongi ilunga o le afi ilunga o iowa. Ina ia ufitio le nofua o le alofa o ilunga o le atola au o tutula fono i le asu o le mea manongi. Ne i osi lava ia. E ave foi e ia nisi toto o le kopi po atanoa. Ma sausau ai i lona tamata mai lima i le nofua o le alofa. I lona i tu sasai. Na te sausau whaafitu fo i nisi toto i lona tamata mai lima. I luma o le nofua o le alofa. E tau I fōma le sefulu ma le lima. O na fasia e lea e ia o le oti o le taulanga mo le alasala. Mo le nuunea. Ma avelo na toto I tala atu o le ia pui pui. E whai fo I lea toto e pei o na ia whaia. Na toto o le povi patanua. E sau ai fo I luma o le nofua o le alofa. Ma luma o le nofua o le alofa. Tau mongo mei tātou le ata lea o le whaatinonga lea e le whaitaulanga sili o lana matawhai ioi ina ia tu ina atu le taulanga I le aso o le tongiola. O le aso o le tongiola e taitasi I le tausanga o na ulu watu le whaitaulanga sili I le mea sili o na paia. Taitasi I le tausanga o na ulu watu le whaitaulanga sili I le mea sili o na paia o na whai ai lea o whaatinonga ia. Le mea tuai a. Le vaenga ese ma whaatinonga o le sauninga tuai. Ai taitasi le tausanga o na whai e le whaitaulanga sili le whaatinonga lea. Taitasi le tausanga o na ulu atu I le mea sili o na paia. That when we read in verse 14 and 15, and I just read it in English and it says, and he shall put, and it's talking about the high priest, and he shall put the incense on the fire before the Lord, that the cloud of incense may cover the mercy seat that is on the testimony lest he die. 15.
14, sorry. He shall take some of the blood of the bull and sprinkle it with his finger on the mercy seat on the east side, and before the mercy seat he shall sprinkle some of the blood with his finger 7 times. This is what the high priest had to go through once a year, only him, through the most holy of holies. And he had to do that every single year. But because of Jesus Christ, the veil is torn, and we can get access to Christ every single day, 24 hours, 7 days a week. This is the old system. O sauninga ia o le mea tuai, le ta mawhai, le apostolo mawhai mai, o le ano le nei, o Yesu Keriso, o ia o le feagaiga fou, o le sauninga o le mea fou, e maua ia Yesu. Vai le o langa na ola I tangata I utaia. Le foi o lo iai I le Levitiko na alon tapu e luas fuma tolu. Pai po e luas fuma fitu, fa mailo na faitauina. O le aso se fulu o lea lava fitunga maasina. O le aso o le tongiola lea. O le whaapotopotonga pa ia lea yate oto. Ia puapua ngā tia ai oto. Ma avatu ai se taulanga e whai I le afi ia Yova. That's talking about the Day of Atonement, the one day of the year that only the high priest would go to the Holy of Holies. No one else has access to God, only the high priest, on behalf of all of the people. But only happens once. Now, le whaatasi le tausanga, o na halu le faitaulaga sili, le mea sili o na paia, e ave le taulanga o le tongiola. E ta ua e tangata Israel o le aso o le tongiola. Ai wha maile Eperu, ai tato o maile Eperu, vi ia le alii, na wha maile Eperu na e lua suma le, a wha upo e lua suma fitu o le mata upo e fitu, wha mai e lea ngāia te ia iaso whaiso o pei o ia whai taulanga, e mua o na whai o taulanga mo ana lava ngasala, o na whai ei lea mo a ngasala ale nuu, a wā tutasi lava, o na whaia e ia o le mea ina ua abatua e ia matau langa. Praise the Lord. I ia lea li ona na o le tasi o na whaatino e Yesu ke riso o le taulanga e tasi ai ua tongi o laina ia tatou amasa. Praise the Lord. Praise the Lord that when we come into the book of Hebrews, that Hebrews is saying we no longer have to go through that system. Jewish audience speaking to us as well. Those who do not believe in the name of Jesus Christ, that we don't have to go through a whole lot of different works to access God, because He gave a sacrifice that was once and sufficient for all. It says there in verse 27, that for He did this once for all when He offered up Himself. So, o le vaenga mua tātou te iloa I le feagaiga e faavavau, o le ano le nei o mea le lawa tatu I loa nei, o le whenenga tuai, o mea umalawa, o le ata, ma le faavavau, o mea faa le langi. That it was only a copy and a shadow of the things in the heavens. Praise God. Amen. So, vaina lona lua, tatu te maua I le whai unga o le whai pumomua, whamai le whai unga, whamai o le nei, o le ano le nei, sorry, o mea o lo tautala I nei, wa iai tātou le faitaulaga sili e whaapena, o le ua nofo I le tū tamatau, o le nofo ali, o le sili e se, o le lani. O le vaenga lona lua o te whiatala noa, e le ngata o le ano po le mea moni, o le ata, ma le mea whaawao, le whenenga tuwai, I mea whaalelangi. A le vaenga lona lua o te whia au maia, o le faitaulaga sili o le feagaiga e faavavau, whamai le whaipuna mua, o le faitaulaga sili, o le ua nofo I le tū tamatau, o le nofo ali, o le sili ese o le langi. The second point I want to bring today is not only that the old covenant or the old system was a copy and a shadow of the things in the heavenlies, but that this high priest, it says there in verse 1, we have such a high priest. So the author is saying we have such a high priest. Who is it? It's Jesus Christ. And it says we have such a high priest who is seated at the right hand of the throne of the majesty in the heavens. The second point I want to talk about today is his seat.
that Jesus Christ has taken a seat. Has taken a seat where? At the right hand of the majesty. Who is the majesty? The God of heaven. God the Father. Lela o tato I loa. Le vainga lona lua. Whamai wa ia te ita o le faitaulaga sili whapena. Oi. O Yesu Keriso. Whamai o le ua nofo I le tū taumatau. O le nofo a lii. Awa ai alo tato le ata lea o le faitaulaga ua nofo o ia. Lona winga. Peo na tato ngā o ina mua mua. Ua iu le wha le nganuenga a le faitaulaga sili lea a. Ua whai wina na nganuenga. Pei ona whai mai e sui lungo le sātauru. Ua tau nuu. Ua maea. Ua whai lea mo e a. A tato matamata le Eperu mua mua alona whai koe tolu. Whamai le whai koe tolu. Whamai na ia whaamamaina e ia lava a tātou wangasala lungo le sātauru a. Ona whamai lea. Ona nofo ai lea o ia. I le tū tamatau. O le sili sili e se oi lunga. Na ia whaamamaina a tātou wangasala. Ina wa mangiu o ia I le sātauru. Ma ngalo a tātou wangasala. Toi mau e tātou le vālata lata ma le atua. Ona a lea, ona nofo ai lea o ia I le tūta matau o le atua. O faitaulaga o Israelu, e le aima se nofo ai te tono o le mea sili ona paia, ma le mea paia. E le ai se nofoa. E le ai se teimi po se vaenga o le teimi a lato whatinonga. E no nofo ai lalo. Ai se a, o lo whai a pēa le ngaluenga o le faitaulaga. E a ngai mai pēa ia taulanga o tangata angasala. E a ngai mai pēa ia whai ngā taulanga a le nuu a le atua ma tangata Israelu. A o Yesu Keriso, tasi le taulanga, ai maa ngalo ai uma I tātou. Lea whai meile mo mua Peteru, tā koe tonu, whai koe luas o male lua. Whai mai, luas o malua, o ia o loo I le tū tamatau o le atua, ina ua fio wae o ia I le langi. Ua to I lalo ia te ia o a ngelu, ma whai pule, a toa, ma e marolosi. O le tū tamatau e whaelo ai le o ia le pule. Ina ua nofo o ia le tū tamatau. Le whamai e Peteru, a whamai ua fio wae o ia I le langi. Ua to I lalo ia te ia o a ngelu, ma whai pule, a toa ma e marolosi. Lea nofo Yesu Keriso I lona tūlanga o ia o le pule. O ia o loo iai o ia I le tū tamatau o le tama. O ia o le pule. Ua tātou I loa fo I lai, le whai koe lua suma lima o le matau koe fitu pe ana iai I le vai aso na te anei. Whamai o le mea fo I lea, e ma whai iai a te ia o na whaaola pēa lava I e whaalata lata atu I le atua. Ona o ia, a wā o loo soifua pēa ia, e whautua mo I tātou. E le ngata o loo ia te ia le pule, a loo iai fo ia te ia le anga le leima le alofa, e whautua I pēa mo I tātou. Le nganuenga lea o loo whaia e Yesu Keriso a. O loo ia te ia le pule, o loo ia te ia le alofa, o loo ia te ia foi, le whautua I le tama mo e talitonu. That when we look that he is seated at the right hand of the Father, 1 Peter 3:22, and it reads, who has gone into the heavens, Jesus Christ, and is at the right hand of God, angels and authorities and powers having been made subject to him. So Jesus sits at the right hand of the Father in authority. Praise the Lord, that he has authority at the right hand of the Father. We also read in chapter 7, verse 25, therefore he is also able to save to the uttermost those who come to God through him. Remember we learned last week that we come to God through Jesus Christ. It's our believing in Jesus Christ. It's our trusting in Jesus Christ. And then it says there, since he always lives to make intercession for them. Amen. So Jesus continues to intercede the Father on our behalf. So not only he's at the right hand of the Father in all authority, but he's also there showing mercy toward us, that he would intercede on our behalf. Praise the Lord. He's playing a very important role on the behalf of all of the believers. Revelations 3 says, o le manumalo o te abatua ia teia, ma te no nofo whaatasi mau I loku nofo ali'i, pei o au foi ona o manumalo
ua mano nofo fo I whaatasi ma loo tama I lona nofo ali. Tuli matai e tātou la, e eile aso, e no nofo whaatasi e tātou ma le alo o le atua. Na lefa mai le whai lusu matasi o whaalinga le tō, o le manu malo, o te avatua I a te ia, ma te no nofo whaatasi ma au I loo nofo ali. Praise the Lord. Amen. That too, and Revelation 3:21, that we too, as believers, one day in the future, that we anticipate that one day we who will overcome will also sit with him on his throne. It says there in verse 21, to whom who overcomes I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. So le manatu leo te fia au mai o le faitaulaga sili o le feagaiga I faavavau, ua nofo o ia ona ua tātou I loa nei, ua maea lana galuenga faa le faitaulaga. A lea ua nofo nei o ia o loo iai le pule, o ia o loo iai le alofa, o ia o loo iai le fautua mo I tātou. Lana galuenga lea o loo faia mo tātou. Praise the Lord. That we now know that he is a superior priest because he is seated. The reason why he is seated is because his work is complete. He is not like the old system priesthood. They had to get into the most holy of holies and then get out. They couldn't stay in there, otherwise they would die. But then they were always doing sacrifices. Why? Because people kept on sinning. There was always those sacrifices that they had to bring with their calves and their goats and their pigeons. They had to keep on giving sacrifices of praise and thanksgiving through the first fruits and the flowers and the wheat. So there was always offerings happening constantly. So the priests had no time to sit down. They were always working. Whereas Jesus Christ, he said on the cross, it is finished. Then he sat down at the right hand of the Father. E foi le siva ainga o te fia au mai le tai au le ni. Se sue ana no tusi I le ngaluenga. I le tala I le tangata le nei ngoa I a Stefano. Whamei o Stefano se tasi o se tasi o le urua I ekalesia. Whamei na whauina au auna nei e to fitu lato te au auna. I le ekalesia e fesosoani I le au apostolo malala tau ngaluenga. Alam tau pe fitu. O loo iai se tala anga maua e lava I le soifua o le au auna le nei. Ai o te fia au maia le taimi na whaapea o na whetongia I le tangata le nei I maa. Ona o le tala le nei. Ai se tatou wa awa ai, a wao tatou maua mai ai, lesi whe auta ua mo le whaola. Leo lo tatou ona I ai. Whamei le whai koe 5.5 ma 5.6 tatou whaitau ia. A ua tumu o ia e le ananga pa ia, ua pula toa I le langi, wailoa atu le pupula o le atua, ma Yesu o lo atu I le tu tamatau o le atua, ona whai atu lea, whauta, ua o iloa le langi wa avanoa, ma le atari o le tamata o lo atu I le tu tamatau o le atua. Whamei kua se te whano ina amaliu ina aoti, le whetongia I maa, ai whamai upua se te whano, whauta, ua o iloa le langi wa wanoa, ma le atali o le tangata, o loo tu I le tu taumatau o le atua. O le manatu le ni tai au, e le ngata o loo nofo Yesu Keriso, o loo whaia le whaivau whauwhau tua, ua mae alana ngaluenga, e whaatatau I le tongiola e whaatatau I le whaaolaina ua maea lana ngaluenga. Ai o te whia au maia fo I le tai au le nei, le tala le ia se te whano, tātou te wa ai, whamai upua le tusi tala po o luka I le tusi ngaluenga, whamai upua se te whano, whaauta ua o iloa le langi wa wanoa, ma le atali o le tangata, o loo tu I le tu taumatau o le atua. O le ata leo lo tātou wa e le ngata ua nofo Yesu Keriso ma ua mae alana ngaluenga e a vea o ia matongi yola a wā tātou wanga sala. Ai o le tangata tali tonu, o leo lo fi nau mo le tala le lei, e o I le temi ona tina, whamea, e tū mai o ia, e fesosoani I o tina.
Le teimi le nā e tū a Iesu. O le ata o le sauni o Iesu. Ea, e feso soani I le teimi o le ti ngā o le tangata talitonu. Le tangata whaatua. E le teimi e te ti ngā I le ngaluenga. Ia e mo tinoa, o lo iai le alo o le atua, o le ua nofo le tau matau, ua mae alana ngaluenga o le whaolaina o tatua nganga. Ai a o le teimi e te ti ngāi, ona o le tala le lei, e sauni o ia, e tūlai o ia, ea, e feso soani ia te oe I o ti ngā. Praise the Lord. Amen. That when we look at the story of Stephen, in verse 55 and 56, it says, but he being full of the Holy Spirit, gazed into heaven. So it's talking about Stephen in his final moments. You imagine Stephen being stoned. He's been stoned to death by the mob. And they're just hating because he's standing for the gospel. But it says there, he says, he gazes into heaven, saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. Amen. Remember, we've been learning about him seated at the right hand. Him being seated as regards to our salvation. Him being seated as regards to the fact that he has completed the work of redemption. But when Jesus stands at the right hand of God, that's when he reaches out to a believer to help them in their time of need. That Jesus is always at the ready to help, to assist, to encourage you, to be with you in your most time of need. Praise the Lord. That we serve a Savior, that we serve a high priest, that he has gone to heaven, that he is interceding for us, that he has all authority. But when we struggle because of those who may come against us because of the name of Jesus Christ, you know, in those moments, when those who are against you because you make a stand for the gospel, and they may disown you, they may even physically abuse you, but that's when Jesus is at the ready. He stood up. Why? Because he wanted to help Stephen. Stephen was being killed because of his name. But Jesus stood up and encouraged him, and Stephen never stood down. He continued to stand for the gospel. And what happened? Stephen became the first martyr. Se te whano o le tangata na oti whaamaturo mua lea. O le e kālesia. Ai sea, ona o le tala le lei. Ai whamai whaipuna, whamai wāwa noa le lana, ma le atali o le tangata, o lo o tū I le tū tamatau o le atua. Uso matua whawhiri, ia eiloa, o lo iai le faitaulaga sili. Le faitaulaga sili lea, o le feagaiga e faavavau, e le ngata o ia o le pule, e iela na pule, o ia e lofa ia te oe, o ia o lo whaia le faavavau tua mo oe, a o ia fo I leo tatu I lo, peo se te whano, e fe soani ia te oe I le teimi, o le puapua ngā. E mi se lava tātou o lo feagai ai ma le fōlaunga o le tala le lei, Especially us, those who journey in the faith, because we stand for truth. We're standing for the gospel of truth. But we're going to face that difficult situation when the world will come against the truth, because we will make a stand. But know for sure that we have a high priest who stands to help. Malabainga muli. Mainga muli o te whia au maia I le taoleni. E mau le whai poe lua se o le whai pu e lima. Whamai whai poe lua, o le au auna I le mea paia, ma le whale tā whai moni, sa whaaturina e le ali, ai le o tangata. O le au auna o le ali, peo na tatu ilo, o ia o le faitaulaga sili. Ai whamai le vaenga nai whai poe lua, whamai o le au auna I le mea paia, ma le whale tā whai moni, sa whaaturina e le ali, ai le o tangata. O Yesu Keriso, o ia o le faitaulaga sili, o lo au auna foi I le whale tā whai sili. Peo na sili o Yesu Keriso I faitaulaga o Salevi Maarona. E whape nā foi o na au auna o ia I le whale tā whai. Whamai le whaipuna e lua, whamai o le whale tā whai moni. Lona winga, e sili le whale tā whai whalelangi, lo le whale tā whai a Jerusalema. Praise God. Amen. So not only is he superior priest, and he's superior to the priesthood of the Levites and the Aaron priesthood, but he's also serving and ministering
in a sanctuary which is greater. Amen. Praise the Lord. Why is it greater? E se ale mafuanga e sili e le whale ta whaidea. Na naifa mai whai koe suma, naifa mai whai koe lua, sa whaatu wina e lea lii, ai le o tangata. So why is the sanctuary in heaven greater than the sanctuary in Jerusalem? Why is it greater than the tabernacle that the Jewish people looked at? Because verse 2 says that it was God who built it himself and not man. It says there in verse 2, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord erected and not man. That's why it's superior. Simple as that, right? It's superior, it's in the heavenlies because the Lord built it. And it's superior to whatever is a copy or a shadow that which is on earth. Oh, mea. Pamena ia le whaiputoro. A wā ua tō whia whaitaulanga sili uma, ina ia whaitaulanga I mea alofa mataulanga. O le mea e ao ai ina whaiputoro. A wā ua tō whia whaitaulanga sili, ina ia whaitaulanga I mea alofa mataulanga. O le mea lea e ao ai ina ia iai fo'i I le nei whaitaulanga sili, o se mea e whaitaulanga hai. So in verse 3 we see that he's a minister of the sanctuary that is greater than the sanctuary that's here on earth, because the ones here on earth are a copy and a shadow of those things in heaven. But it also says, for every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices. Therefore, it is necessary that this one also have something to offer. So, ole matnatu e tolu, ole whalewhita whae monu, mananganu wenga o loo whai ai e le whaitaulanga sili o Yesu Keriso. So the picture is, there is a true sanctuary, we have a high priest, but he's also ministering in that sanctuary. He's serving the Lord in that sanctuary. And this is where we want to have a look at. A wā wato whia whaitaulanga sili uma, ina ia whaitaulanga I mea alofa mataulanga. O mea alofa mataulanga. O taulanga umalawa na awatu e Israelu I le whaitaulanga sili. E ese le taulanga, ese le mea alofa. O le taulanga e whaia I le tino I le toto manu, ma oti, ma manu felelei. O le taulanga I le toto. So se taulanga e whaia I le toto, o le taulanga mo le whaamanga loina o le anga sala. O taulanga uma na whaia I mea ai, ia ma taulanga na whaapea o na whaatinoina I fua le whanua. O urua I fua, o taulanga ia, o taulanga o le loto whaafetai. O taulanga o vi inga, a le nua le atua, e tuina atu I whaitaulanga, ina ia whaapea na tuina atu I le atua. Maua mai So o taulanga, ma mea alofa, o le ese esena, o taulanga e whaia I le toto o manu, o le taulanga mo le whaamanga loina o anga sala. A o le taulanga e whaatinoina I furua I fua le whanua, ma mea ai, ma mea manongi, o taulanga ia e whailoa I le loto whaafetai o Israelu, ilo lato watua. Le ngana whaamanatua Israelu, ilo lato watua. A ina ua mangiu Yesu Keriso, o na alea, na lefa mai whai koe luasu na fitu, a ua atu tasi lava o na whaia e ia o le mea, ina ua abatua o ia e ia e whai matau langa. Le ala luna winga, ua vea Yesu Keriso, le taulanga o le toto o Yesu Keriso. Tasi le taulanga, ona whaamutaina I lea o taulanga e whaia I le toto. Aisea, ona ua mangalo a tātou anga sala, I le tamai mā moe a le atua. Amen. A o le taulanga o le whaafetai, ma le taulanga o vi inga, ma le taulanga o le whaaneneenga I lo tātou atua. O lea lava o lo o tātou whaia. Praise the Lord. Amen. Ai lona winga, na o taulanga ia o le taulanga le toto o manu, ma le taulanga e whaia le loto whaafetai, a ewa ai I le whenga ina tuai, a ewa ai whainga taulanga, e ui malawa taulanga na I le whai taulanga. So both sacrifices of the gifts and a
sacrifice of the blood. So we've talked about the differences between the sacrifices and the gifts. The difference is sacrifices were ultimately made with blood. So the shedding of the blood of an animal, shedding of the blood of a goat, the shedding of the blood of a bull, shedding of the blood of a pigeon. Whenever a blood offering or a blood sacrifice was given, it was because of sin. Amen. But a gift offering was usually in the form of first fruits or the wheat, and was given to give a sweet aroma before the Lord. That was never for sin, but it always represented a heart of thanksgiving, a heart of praise. It was an offering of prayer unto the Lord. But both sacrifices and gifts, they were both offered to the high priest to offer to the Lord. But when Jesus died, praise the Lord, when Jesus Christ died, we now know that the blood of the perfect Lamb of God was the one sufficient sacrifice to forgive all our sins. Praise the Lord. Amen. But the gifts, we still offer our gifts up to today. We still offer praise. We still offer prayers. We still offer petitions and thanksgiving unto the Lord. Amen. And who is the priest that our prayers and our gifts go through? Jesus Christ. Praise the Lord. He continues to offer it before the Father. That's why we read in verse 3, for every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices. Therefore, it is necessary for this one also having something to offer. For if he were here on earth, he would not be a priest, since there are priests who offer the gifts according to the law. So when we read Colossians chapter 3, o mea uma foito te whaia I le tautalatala, o le amio, ia whaia umalava ia mea, I le suafa o le ali o Iesu, ma le whaaftai I le atua le tama, ona oia. Le lau tatu ilo nei, o le mafuanga na e whai umai tatu tatalo e ala atu lo mātou tatalo ia Iesu Keriso, le suafa pele o Iesu, e ala atu aila mātou vi inga I le neita au, aisea, o lo whaia pele ngā luenga a le faitaulaga sili, I luma o le tamaa. E ala atu mātatou whaafetai, e ala atu mātatou whaanene enga I le tamaa, e ala atu ia Iesu. Praise the Lord. Aisea, awa o ia o le faitaulaga sili. Amen. Amen. Lera fa mai le tusi a Paulo a Kolose, o mea mātou te whaia, I le tautalatala, o le amio, ia whaia umalava ia mea, I le suafa o le alii, o Iesu, aisea, o lo whaia pēr le, whaivau faitaulaga. Wa maea le taulanga o le toto o le tamai māmoe. Tasi le taulanga, ai mangalo mai a tātou o le sala. Ai o lo whaia pēr, lana ngaluenga wha le faitaulanga, ona oa, o a tātou taulanga wha apetai o loa watu I le atua. Le taimi e te talo atu ai, I le suafa o Iesu Keriso. Le taimi e te talo atu ai, wha mangalo mai au, ua o sese, e ala atu ia Iesu Keriso. Aisea, o Iesu o lo whautua le tama, moe, mo tangata tali tonu. Amen. Praise the Lord. Praise God. That when we see that image that he is the high priest who continues to go before the Father to intercede on our behalf, and when we read a verse like Colossians 3 verse 17, and it says there, and whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Why? Giving thanks to God the Father through him. That when we offer up our prayers, our praise, our repentance, everything that we have, our concerns, when we offer it before the Lord, we do it through the name of Jesus Christ. Why? He is the great high priest. Amen. He continues to bring our thanksgiving and our sacrifice of praise to the Lord, because we do it through the name of the Lord. Praise God. Amen. Amen. So, o lo whaapea ona whaia pea le nganuenga a le faitaulanga, a lo tātou faitaulanga sili o Iesu Keriso. Le lai whai uina I le tātou mataupu le tai au le nei, wha mai le whai upuna e lima, o e o au auna I le mea wha o ma le ata o mea wha le langi, pei o nā o a mose e le atua,
ina a whai le whale whai, a wāna whetalai mai o ia oe, nei e le whaia mea umalawa, bei o le whaatusa, sa whaali atu, ia te oe, i le maunga a. O i lātou, o Mose e o mai le whaitaulanga a Rona, e o mai le au whaitaulanga sa le vi. Na lātou au auna uma, i le mea wha o ao, maleata o mea whaalelani. That from Moses through to Aaron, through the Levites, through to the priesthood of the Jewish people, that they all were serving or ministering a copy and a shadow of the heavenly things. But because of Jesus Christ, it is fulfilled. That we have a better priest, that we have a better covenant, that there is a better sanctuary in the things that are in heaven. Now that we know that Jesus is seated with regards to salvation, but he stands with regards to helping you in your time of need. That we now know that through Jesus Christ, we continue to give our sacrifices of praise and prayers and offerings through Jesus Christ, because he continues to be our high priest in the true sanctuary of heaven. Amen. Lela o tatou iloa i le tai ao le nei, o tatou iloa nei, o le whenenga tuwai, ua mawai ua maia. A o tatou iai nei i le mea moni o Yesu Keriso. O le mea tuwai, o nā o se hata, o se mea wha o wao, o mea wha le rani. Lela o tatou iai nei, o loo iai le whaola, o loo ia whaia le whaiva le whautua, o loo ia lofa mai a te tatou, o loo nofo o ia i lana tūlanga, o ia o le pule. A o tatou iloa nei, pei o se te whano, o loo tū mai o ia, e whesosoani ia te oi, i le teimi e te tīnga ai, ona o le tala ni leina. Ma le maina muli muli, o loo whapea, ona whaia pe ia le whaiva o le whaitaulanga. Eisea, e awala atu, o mea umafo i tau te whai le tau talatala, po le amio, i whaia mea umalava, i le suafa o Yesu. Amen? Amen. So vi ia le tua o nau lana upo i le nei tai au. Le lau tatu i loa nei i le tai au le nei, o le ano le nei o mea o loo tau talai, le tustala o Eperu ina ia i loa le lei, e le tangata whaalongo le tangata iuteia, o na o se ata, o na o se mea whaawao. O le tatalo fo i mo oe le tangata whaalongo o mea umalaba lo e tau mawhaia i lo langa soifua ina ia e maua i le o lai faavavau. O te lui tau ia te oe o te soso atu ia te oe i le upo le atua le tai au le ni, o na o lo whaatua tua ia Yesu Keriso. E le mawhai o tatou ngā nuenga tatou umalaba o tangata te se ma le ana sala. Ai mana o mia e tatou le whaitaulanga lea o ai le whaitaulanga lea, le whaitaulanga sili lea, o Yesu Keriso. Na mamiu, faavavau, na tanu mia, na toe tū mai, mo ua iei nei o ia i le tū tamatau o le tamā. So vi ia le atua le ni tai au, o na lana upu, whamanuia fo i le atua i lau loto, whaamalusia oe e lana upu, a wale savalinga o le neiva yaso, o tatou amataina. Ia tatou tūlai mai, le au wha i mine tatou le tatalo, ai tatou tatalo whaatasi mai ai le ni tai au. Let us stand and let us pray together and just reflect on the Lord's word today as he encourages us through the study of his word. Tato tatalo. Awhatai tere ta mā. Ona o lo tongi o laina o au. E ala i le maliu o Yesu Keriso. O lena tanu mia. Mawai aso e tolu. Toe tu manu malo mai. O lea ua māngalo ai a ua masala. O Yesu, ua maua i au, e wheso o taina ma oe lo tama. O le vi inga e whaafoi i la wafi. Wheso soani i lo savani. Wheso soani i lo waai. Whaafetai fo. Nangana pa ia. Ono o lo whaatasi mau. Tai lau upu le nei tai au.
Tai lau upo le nei tai au. O le upu o lo ola. Le upo lo ola. O le upu o lo o matuanga lue. Le upo lo matuanga lue. Ina ia o wolai. Ia o hola. Fo i le vi inga ia te oe. O le vinge na te oe. Ono Yesu. Ono Yesu. Amen ma amen. 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 We thank you, Lord, once again, that as we continue to hear from your word, that Christ is not only seated because of the regarding salvation and the complete work of the cross, but that he stands in our time of need, that when we face the trials of those who come against the gospel and the truth of the gospel, that Christ, we can do all things through Christ who strengthens us. And so, Lord, we continually come before you, and we bring before you our hearts and the prayer of salvation for any one of our hearers that are here today, whether they be online, whether they be in this house, that your Holy Spirit will continue to move in the hearts of your people today. Pray these things in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.